Ibihe byiza kuri mwese dukomeje kubana hano kuri page yacu ya YouTube ni Tele Montagne Rwanda. Komeza ubane natwe ubundi ubone update nyinshi zigiye zitandukanye. Nyuma rero yuko intambara y'Uburusiya ikomeje guteza impagarara ku isi yose, Ukraine imbere nabi, ni nyuma yuko Putin yemeye guhungisha abantu b'i Kherson yigaruriwe n'Uburusiya. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yemeje kumugaragaraho ihungishwa ry'abaturage b'abasivili bo mu bice by'umujyi wa Kherson wigaruriwe n'Uburusiya no majyepfo ya Ukraine. Abasirikare ba Ukraine bamaze igihe bakomeza gutera intambwe berekeza muri uwo mujyi w'ingenzi uri ku cyambu. Putin yavuze ko abantu baba mu bice biri mu kaga bakwiye kuhava kuko abaturage b'abasivili badakwiye kubabara. Abaturage bari munsi y'ibihumbi 70 basanzwe baratangajwe ko bamaze gukurwa i Kherson. Uyu mujyi ni wo murwa mukuru w'akarere wonyine wigaruriwe n'Uburusiya kuva abasirikare babwo batera Ukraine mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Putin yavuze ko abasivile bari mu byago byo kuraswaho no kugabwaho ibitero bakwiye gukurwaho. Yabivuze kwa gatanu ku munsi w'ikiruhuko w'ubumwe bwa Red Square rwo mu murwa mukuru Moscow. Ukraine ishinja Uburusiya guhungisha ku ngufu abasivile b'abanya-Ukraine. Ibi bifatwa nk'icyaha cyo mu ntambara nubwo Uburusiya bubihakana. Ibitero bikaze bya misile n'indege zitarimo abapilote drones by'Uburusiya ku bikorwa remezo bya gisivile mu bice bitandukanye bya Ukraine byishe abantu nangiza atumye Ukraine igenda ihagarika umuriro w'amashanyarazi kenshi. Amagambo ya Putin yakurikiwe n'amakuru yo kwa kane ko abasirikare b'Uburusiya nabo bari barimo kuva muri Kherson, icyaba ari ugusubira inyuma kw'abasirikare benshi. Kirill Stermosov, umutegetsi washyizweho n'Uburusiya wo muri ako karere, yabwiye ibitangazamakuru byo mu Burusiya ko bishoboka ko Uburusiya bukura abasirikare babwo muri ako karere. Abategetsi ba Ukraine bakomeje kwigengesera baburira ko uko kuhava kwatangajwe gushobora kuba ari umutego wo gushuka abasirikare bayo ngo birare bajye mu turere duteje akaga. Kherson yafashwe n'Uburusiya nyuma gato yuko buteye umuturanyi wabwo Ukraine ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Ariko mu gihe cya vuba ahagishize abasirikare ba Ukraine bakomeje kugenda bisubiza ubutaka bwo mu nkengero y'uyu mujyi. Abasivili be bashishikarijwe kuva i Kherson hagati mu kwezi gushize, mu gihe igisirikare cy'Uburusiya cyahinduraga ibintu muri uyu mujyi kigashyiraho uburyo bw'ubwirinzi. Abakuru b'ingabo nyuma bavuze ko basoje igikorwa cyo guhungisha abaturage muri uwo mujyi yuko haba imirwano yitezwe kuhabera. Uburusiya buvuga ko Kherson n'utundi turere dutatu twa Ukraine ari ubutaka bwayo nubwo nta karere na kamwe muri utwo bugenzura byuzuye. Teguye byihuse ayo byise amatora ya kamaramaka kugira ngo bwemeze ibyo buvuga byuko ari uturere twabyo. Igikorwa cyamaganwe n'amahanga. Uburusiya bwaniyometseho Jimbakirwa wa Crimea mwaka wa 2014 buhukuye kuri Ukraine. Mu ijambo rye ryo kuri wa gatanu mu rubuga Red Square, Putin yanavuze ko abantu bagira mu 318 binjiye mu gisirikare mu gihe cyo gushishikariza abantu kwinjira mu gisirikare. Ubu cyarangiye barenga intego yari yarihaye yo kwinjiza abarenga 300,000 mu gisirikare. Muri aba Putin yavuze ko 49 ubu bari mu mirwano. Uwo mubare ni wagenzuwe mu buryo bwigenga na BBC. Tubashimira kuba mukomeje kuba natwe kuri page yacu ya YouTube. Ni Valens Nzabonimana, reka mbashimire ko dukomeje kubana. Ciao ciao.